mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Kuri wa gatatu ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa munani Netflix harasohoka L'Incompris, akaba ari documentaire ya Nicolas Anelka. Nizere ko muyitegereje muri benshi cyane. Nicolas Gaetan muramuzi cyane, umusore yabaye umuhanga cyane kabisa mu myaka yashize, akaba yari mu ikipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa, ubu tuvugana agiye kuyivamo ahita ajya mu ikipe ya Sporting Braga mu gihugu cya Portugal. Lorenzo Insigne ubwo Napoli yakinaga n'ikipe ya Lazio Roma akaba yaje kuvunika, bikaba bivuga ko ashobora kutazanakina match ya Barcelona ya Champions League icyumweru gitaha. Yitwa Josip Ilicic, akina ikipe ya Atlanta, ntago azakina n'ikipe ya Paris Saint-Germain, akaramaze gutaha iwabo mu gihugu cya Croatia. Ikibazo cye giteye gite? Papa we yitabye Imana afite amezi 7. Uyu mugabo ngo psychologically nga agira ikibazo gikomeye cyane, akaba kubera ibibazo bya Covid mu gihugu cy'Ubutaliyani abantu bitaye Imana bagira gute ngo yarahungabanye ku buryo ngubu ngo afite ihungabana rikomeye cyane ku buryo byabaye ngombwa ko igihugu cya Croatia kimutahana, akaba ari wa mu gihugu cya Croatia, ngo twizere kazamera neza cyane cyane ubwo. Juventus ikaba igiye guhindura logo yayo hejuru wabonaga ko hari handitseho Juventus, bagiye kuyikuraho none hasigaye turadukora tubiri. Isco ndetse na Gareth Bale bakaba bashobora kutazakina match ya Manchester City nyuma yo ko bataragaruka mu myitozo mu ikipe ya Madrid. Tottenham Hotspur ndetse na Crystal Palace bari gushaka umuvandimwe Ismaïla Sarr kuva mu gihugu cya Senegal. AC Milan ikaba iri gushaka Serge Aurier, akaba uyu munya-Cote d'Ivoire AC Milan iri gushaka umutangaho hagati ya $12 na $15 z'amayero. Troy Deeney kapiteni y'ikipe ya Watford nyuma yuko imanutse ashobora kuba agiye kujya mu ikipe ya Tottenham Hotspur gufasha Kane kuri attack. Newcastle ntago ibyayo birarangira nyuma yuko abanya-Saudi Arabia batabashije kuyigura, ikaba igiye kugurwa n'umunyamerika Henry Morris, akamaze kubwira boss w'ikipe ya Newcastle Mike Ashley yuko afite kujya ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa munani ko yamaze kuyitanga cyangwa se kumubwira ko atazayitanga. Manchester City izerekana jezi zayizambara hanze ku munsi w'ejo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa munani. Man City kandi ishobora gutakaza Eric Garcia yerekeza mu ikipe ya Barcelona. Barcelona ikaba ishaka gutanga $15 z'amayero ku ikipe ya Manchester City ngo twari uyu musore. Ferran Torres wakiniraga Valence mu gihugu cya Espagne akaba yaramaze kumvikana n'ikipe ya Manchester City, ndetse Man City yamaze kumvikana na Valence, byose byararangiye. Igisigaye ni Medico ikazaba kuwa kabiri cyumweru gitaha i Barcelona. Manchester United igiye gutanga Sanchez, akaba Man United iri gushaka $15 z'amayero noneho ntiyigeze. Inter de Milan iri kwifuza kumugumana ariko ikibazo kikaba umushahara. Manchester United iri gushaka Kasper Schmeichel, akaba rero yaba rwose ateye ikirenge mu cyase kuko ni umurejande w'ikipe ya Manchester United. Gabriel Magalhaes bikaba bivuga ko umwagent we yatangiye kuvugana n'ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo akaba kandi ari gushakishwa cyane n'ikipe ya Everton ndetse na Napoli, hakaba hamaze no kwiyongeramo ikipe ya Arsenal. Manchester United ndetse na AS Roma ntibabashije kumvikana kuri Chris Smalling, ku buryo Chris Smalling atazanakina match za Europa League n'ikipe ya AS Roma, akaba agiye guhita agaruka mu gihugu cy'Ubwongereza. Mason Greenwood akamaze gutorwa umukinnyi w'ukwezi kwa 7 mu ikipe ya Manchester United. Mason Greenwood kandi akamaze gushyiraho tatouage nshyashya, uramubona superstar Fetiano rwose yamaze gukora ibintu bye neza cyane. Benoit Badiashile uyu ni umusore w'umudefenseur w'imyaka 19 w'ikipe ya Monaco, ari gushakishwa cyane ikipe ya Madrid, gusa ariko TF1 ikamaze gutangaza yuko Man United nayo iri kumukurikira. Monaco iramushakamo $30 z'amayero. Man United kandi hakaba hamaze kujya jezi zayo rwose zamaze kujya hanze, dore ko izayo official z'iki cyumweru kije. FA Cup finale Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea ikaba yarebwe na $8,200,000. Iyi niyo audience ibayeho nini cyane muri iyi sezo kuri BBC. Dani Ceballos akazaguma mu ikipe ya Arsenal umwaka utaha. Arsenal igiye imaze gukina na Manchester City. Dani Ceballos yeguye telefone ahamagara Perezida Florentino Perez, baraganira anako yaje kumubwira ati rwose ndashaka kuguma muri ikipe umwaka utaha. Dani Ceballos kandi yamaze gutangaza yuko yifuza ko sezitaha azakina nibura match zirenga 35. Abafana b'ikipe ya Chelsea barakikomye imisifure rero yaranze match yabo ndetse n'ikipe ya Arsenal. Anthony Taylor bamurakariye mu by'ukuri akaba yatanze karita y'umutuku itariyo, akaba yahaye Mateo Kovacic nk'uko bireba hanga rwose abona ko ntago yari karita y'umutuku, anako kandi yimanye kufra direct nayo ngiye bagombye kuba bayibonye nubwo byari no mu minota ya nyuma, wenda hari icyo ari kubamarira. Cesar Azpilicueta ndetse na Christian Pulisic abangaba bashobora kuba batari bugaragare kuri match ya Bayern Munich bafite iki cyumweru muri Champions League. Liverpool kit zayo nshyashya ikaba batangiye kuzipambika hano hanze ku kibuga cya Anfield. Thiago Alcantara byavuga ko azajya mu ikipe ya Liverpool ariko Paris Saint-Germain nayo iri kumushaka. Ikipe yari yo mu gihugu cy'Ubufaransa ikaba igiye gusenyuka mu by'ukuri nyuma yuko itazakina amarushanwa ku mugabane burayi mwaka utaha. Moussa Dembele arashakishwa cyane ikipe ya Man United. Memphis Depay arashakishwa n'ikipe ya Dortmund. Hussein Moual arashakishwa cyane ikipe ya Manchester City. Bertrand Traoré arashakishwa cyane ikipe ya Everton. Rafael da Silva arashakishwa cyane ikipe ya Olympiacos. Ikipe ya Lyon muzaba mwumva umwaka utaha.
Ronnie Lopez abakurikira shampiyona y'Abafaransa baramuzi. Uyu musore akaba makuru atugezaho mu kanya gashize, akaba mama we amaze kwitaba Imana. Ni inkuru mbi cyane. Les amis, mukomeze kugira ibihe byiza cyane rero munasoza weekend neza cyane.